Yes, reka tubahe ikaze muri update aho tugiye kubazanira amakuru agezweho. Zone ya Minembwe umuti wabonetse nyuma yuko bakusanyije abaturage bo muri zone ya Minembwe hakaboneka abagiye kwitoza hafi yose, ubona yuko hagiyemo abasaza ndetse n'abakomeye bitewe nuko bamaze kubona yuko leta y'Kinshasa na gahunda ifite yo kureka kugaba ibitero. Ibi ni ibyatangajwe mu nama y'igitaraganya yabaye no munsi muri Gumbe, ibyagiye bitangazwa na bamwe mu bahagarariye MRDP twirwaneho. Ni mu nkunde rero tuzo turi akantu kandi muri iri joro urare umenye uko situation ihagaze haba muri Plaine ndetse na Uvira. Ntabwo dutsinda rero n'ubundi kituzanye no kuba updatinga turi bwakira umuroko wacu Informa Aduido Nido, ariko mbere yuko kwakira umuroko wacu Informa turi banze twumve ibyagiye bigaragara mu nama yabaye ndetse n'impuguro batanze ndetse na gahunda MRDP twirwaneho bafite muri Sud Kivu. Ni mu nkunde rero tuze turebe uko bihagaze. Reka mbashimire mbifuriza amahoro y'Imana mwe mwahisemo kubana natwe. Nawe ukiza bwa mbere ukande subscribe winjire mu muryango mugari udahwema kumva amakuru acukumbuye kandi yizewe. Ni munyemerere rero tuze turebe uko situation ihagaze ndetse turebe ibibazo bikomeje kugenda biba bya za drone ndetse ubona yuko bikomeje kugenda bitikiza abatari bakeya ndetse byateje urujijo. Rero iyi nama murankundira mutega amatwi mwumve icyo bari gutangaza ndetse n'umugambi ukomeye bari gukoresha. Anamwambia tu mwenye murekrite twani miezi kama kule kwa Kasai au Kinshasa arekite bazalendo kubadilisha akiwa baleta kitu gani shari wewe rekite bazalendo kule akapandisha avyo mkiwa msaidiane kupiga mtu mwani onyesha kati yenu uzalendo mwenye anatoka Kinshasa nikiwa kumsaidia kwa hivi maana yake sio maduru kwa kukufa tu sio vile wewe mwezi juwezi nafasi kweli akamate silaha kupatia wende uwa ndugu yako yeye kula anabakia na amani. Hii vita tungehamisha kule kwao kama hii vita yaisha kama yatafuta solution. Wewe tunjua kudiaka kila siku mtoto wa kwanza akufe, wa pili akufe, wa tatu akufe, kushika tunaishia akufe. Kitu mimi simama toka milioni kuambia mulinde hii usalama yenyewe. Leo mpeke mnatemwanye depuis que leo ingia hapa hakuna mtu shawaiba, depuis que leo ingia hapa mama wanaenda kutoa na tembea, hakuna kubabaka, hakuna kufanya nini, si ndio? Ndio ni sababu mtoto wenu anaweza kutumia sawa. MRDP oye oye, MRDP oye oye, Twirwaneho oye oye, Twirwaneho oye oye. Sisi jeshi sawa, Twirwaneho MRDP jeshi ya amani. Yes, ngayo nguko rero ni inama yabaye ndetse ikangurira bamwe mu bagabo harimo n'abasaza kwitabira ndetse n'ubufatanye bwo kugira ngo bunge ubumwe kuri MRDP kugira ngo bigaragare cyangwa imbaraga ziboneke biturutse ku mpamvu zigiye zitandukanye kubera ikibazo cy'uko bakomeje kugenda bahura n'uruva gusenya mu bintu byose bikomeje kugenda biba ndetse n'ibitero karundura biri gukorerwa muri zone ya Minembwe ndetse no mu zindi zone. Magingo ya rero reka tugaruke muri Nord Kivu wenda nyuma yuko dufata muri Sud Kivu. Biragaragara yuko ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane ku rwego rwo hejuru ndetse ubona yuko urugamba rwahinduye isura ndetse ubona yuko FARDC ikomeje gukaza umurego mu kugaba ibitero karundura mu bice bigiye bitandukanye. Nakubwira nka Peti muri position ya axe ya Pinga, aha ni muri route ya Kalembe, Kashuga na Mweso. Bigaragara yuko nyine aha ni muri Masisi, bigaragara yuko FARDC ikomeje kuavansa urugamba nyuma yuko ifashe agace k'ingenzi ka Kazinga. Ubu magingo
agace ka Kazinga kose Karitombe niki kiri kubitera n'ubundi turaza ukoreba uko byifashe tubaze Umuroko Ifoma aduhe ibyo n'ibyo atubwira uko situation ihagaze ndetse atutangarize byinshi byagutse kugira ngo tumenye impamvu ihuriro rya AFC M23 rikomeje kugenda ritakaza uduce hano muri teritwari ya Masisi nubwo bari bamaze kugera muri zone ya Warikare. Niki kiri kubitera? Reka twakire Umuroko Ifoma aduhe ibyo n'ibyo. Bwana Bizima, yes, nihuza nzira ryari ryabaye ikibazo ariko nari ndimo mvuga nangaza n'inama yabaye y'igitaraganya bakangurira abaturage bo muri zone ya Minembwe. Twagiye tubona amashusho y'abamama bahetse imbunda ndetse ubona yuko noneho muri no nama harimo n'abasaza bamwe bavuga ati muze dukorere hamwe turebe buryo ki twakwirwaho n'ubundi nk'izina ryacu, ariko kugira ngo wenda bigende neza naringeze ku makuru ari muri Nord Kivu bigaragara yuko ihuriro rya AFC M23 rikomeje kugenda ritakaza uduce tumwe na tumwe. Yaba ari iyihe mpamvu yo kuba hano muri teritwari ya Masisi bikomeje kugenda bigaragara ko hari uduce turi kugenda twigarurirwa na Wazalendo cyangwa na FARDC? Bwana Bizima. Ego sinsobanukiye agace kariko kabayemo gutakaza ariko ikiriyo nzi neza ni agace ka Kazinga ndetse bigaragara ko naha muri Impeti muri position ya axe ya Pinga route ya Karembe na Kashuga na Mweso biravugwa ko AFC M23 ishaka kuba isa ku isaha yahatakaza kuko bahatatse. Amakuru ahari nyayo ni uburyo budasanzwe buri kurwana burimo gukoreshwa mu mirwano iri hano, ariko ubona ko butavugaho rumwe kuko akenshi amakuru nyayo agaragara ahangaha abaturutse kuri pozisiyo za FARDC ndetse ubona ko ari FDLR kuko nizo ziri gukora ibikorwa by'imirwano biri kubera muri kara gace, nazo zigizemo umubare munini cyane ukomeye na Wazalendo, ariko ni uburyo ubona ko hari ikintu gisa naho cyakozwe na M23 kandi icyo ni igikorwa cy'intambara cy'umusirikare ntabwo ari icy'abasivili, no kubimenya biragoye. Hari koalisiyo igaragara muri ibi bice ko ari koalisiyo nini kuko ibarwa kuri hejuru y'ibihumbi 5. Rero urumva aba ni abasirikare benshi kandi urabizi ko pozisiyo za M23 muri aba bice aba ari amakampani nta n'ahantu ushobora gusanga hari bataliyani mu gice kimwe. Urumva rero imibare ya iyi koalisiyo iri hejuru cyane, ariko buryo bakoresheje systemu yenda bizumvikana neza nyuma y'iminsi nk'ibiri igikorwa kizahabera. Sinzi uburyo habayemo gutakaza bya nyabyo birimo bivuga ko byaba ari byo, kuko bo bakoresheje systemu yo kurwanisha ingabo nkeya kandi mu matsinda atandukanye mu buryo bwo kugira ngo bananize ino koalisiyo, kuko bijyanye n'umubare wayo udashobora gusa naho uhagarara hamwe ngo uyirwanye murebana. Rero iyi ni systemu ituma gutakaza igice urimo, kuko iyo mwigabye amatsinda ameze atya muvamo ku buryo mushobora gukorera igikorwa mu birometero 3 kandi ari itsinda rivuye mu cyerekezo mwari murimo. Rero ni strategie nshya ibi byagaragaye mu masaha y'isaa 8 ari bwo buryo M23 yakoreshaga. Ubona ko yanze bikunze n'ubundi muri ibi bice birimo kurwanirwamo izakse n'ubundi bakizirimo, ku buryo utahamya ko FDLR yahigaruriye mu buryo bwo kwagenzura neza, ku buryo wabara ko M23 ishobora kuba iri mu birometero birenga 5 uvuye mu gice bari kurwaniramo. Yes, Bwana Bizima, biravugwa yuko ihuriro rya FARDC ryohereje abakomando baherutse gupasinga. Bivugwa yuko noneho baje kwirukana bidasubirwaho ndetse no kwigarura ibice byo muri Nord Kivu ndetse na Sud Kivu. Bwana Bizima, impumeko iri aho ngaho deployment muri iri joro zifashe zite kugeza maginga ya muri FARDC nta bidasanzwe kuko rega buriya nta nubwo mu bantu bakeneye umusaza FARDC wabara kwirimo, kuko pozisiyo ifite izo arizo zose zirimo ingabo nyinshi, ahubwo icyo bakeneye ni tactique y'imirwanire bakoresha, kuko ubaze nk'ibihumbi biri muri Sud Kivu hariya
ushobora gusanga birenga 40 cyangwa 50 by'ingabo, kandi urumva ni mu gace kangana kuriya, ni ibintu bidasanzwe. Rero ubona ko ingabo bafite zihagije cyane muri pozisiyo izo arizo zose, ahubwo ikiriho ni imikorere ndetse kumenya kumanaginga ibikoresho bafite mu buryo ubona ko bataganahuye n'ikibazo cyo gutakaza cyane, bijyanye n'uko bose bafite zihagije cyane. Izo ni nk'inyongera ziri bujye ziza zijya mu bice byo hirya no hino hariya, ubona ko hariyo ikibazo cy'ingabo nyinshi cyane nk'uko bitandukanye n'ibiri kubera Nord Kivu ndetse na Sud. Yes, nibyo Bwana Bizima, uranyemerera tugarukeho inyuma ho gatoya. Ni inama yabereye mu Minembwe, aho bari gukangurira n'abasaza n'abafite intege nkeya kuba bakwiyunga kuri MRDP twirwanaho, kugira ngo barebe buryo ki bahangana na coalition ya leta ibajengereje ishaka kurimbura kariya gace. Kandi urabona yuko nihatagirwa igikorwa bishobora kuzarangira n'ubundi bibaye bakarimbuye. N'icyo ubona kiri bushoboke Bwana Bizima muri ino zone ya Minembwe? Igikorwa cya nyuma bakora kandi gishoboka ni ugukoresha imbaraga bafite, kuko ubona ko kwiyambaza yenda abakecuru cyangwa abantu bagifite imbaraga muri abo ngabo bose ntabwo bazaza guhangana na drone. Kandi urabona nicyo kibazo cya Minembwe, kuko ntabwo urabona coalition n'imwe iraza ngo ifate biriya bice bya Minembwe ibigenzure. Ibyo ni ikintu ubona ko cyananiye FARDC, ahubwo icyo yifashisha cyane mu buryo bwo kugira ngo ibananize. Kandi ni ibintu bikomeye kumva ko warashisha abantu drone ukageza ubwo bamaze, uzi ko hari ibirindiro by'ingabo nyinshi muri kiriya gice cya Minembwe, kongeraho n'abaturage. Ni ikintu kizagorana cyane, ubona ko byanze bikunze hazabaho ihereza ari uko babashije gusa naho babona ubwirinzi bw'ikirere, ku buryo bakwirinda drone mu buryo ubwo aribwo bwose. Naho ku butaka ho urabona ko bihagazeho cyane, birinze, kuko babaye batihagazeho baba barahatakaje mu bihe byatambutse bijyanye na operasiyo zagiye zikorerwaho, kandi wabonaga ko zikomeye. Yes, Bwana Bizima, rero duhidemido z'uburyo umujyi wa Uvira wifashe muri iri joro. Umujyi wa Uvira uracyarimo urujya n'uruza cyane rw'ingabo zitandukanye, zaba iza Angola, iz'u Burundi ndetse na FARDC, kongeraho umutwe wa Zarendo. Ubona ko ari uruvunganzoka cyane rw'ingabo muri uriya mujyi, ku buryo rwose kubona gukandagira hatari umusirikare biba bigoye cyane. Rero ni ikintu ubona ko bari kwiboneramo nk'igisubizo ku ruhande rwa FARDC, kuzanamo ingabo nyinshi, ko bishobora kuba yenda byabaha sapoti yo kuba babasha gukumira ibitero byaramuka bibaye ku ruhande rwa M23. Ariko ni amakuru ubona ko n'ubundi bitabaho igisubizo, kuko kana agace ubona ko mu bijyanye n'iyi Plaine de Rusizi, izi ngabo z'amahanga zisa naho zitangiye kuyikemanga, zikeka ko hashobora kuba habera ubugambanyi bukaze cyane. Nk'ingabo za Angola zatangiye gutanga amakuru muri FARDC ko zimenyereye kurwanira mu misozi miremire. Rero barisabira kujya Minembwe, kuko ubu niho byoroshye. Ubona ko badashaka kwinjira muri Plaine de Rusizi bijyanye na operasiyo M23 iri kugikora bucece kandi ntoya z'igihe gito, ariko zigakora ibikorwa bikomeye, ndetse bamwe bakahatakariza kuba aho bamaze gusa naho batwarira imbunda imwe muri ziriya zari muri Kiba. Urabona ko izi ngabo z'amahanga zabaye nk'izikangaranye, kumva uburyo ki operasiyo y'akanya gato ishobora gutwara imbunda ihenze kuriya, kandi mu buryo budasobanutse neza. Rero babibara ko harimo ubugambanyi cyane, kandi urabizi neza ko cyari ikintu bahora bavuga cyane kuri FARDC ndetse na Wazalendo, ko ushobora kubamo ubugambanyi bukomeye ku ruhande rwa M23, aribyo bituma batakaza ndetse bakahaburira n'ibikoresho. Yes, nibyo Bwana Bizima, ku munsi w'ejo warambwiye ko hakozweho deployment z'ingabo z'u Burundi, imodoka zigera muri 2, ngira ngo nimba ntibeshye. Ariko nyuma y'uko zigeze muri Plaine de Rusizi zongera gusubiraho ndetse ziranambuka zijya i Burundi. Maginga ya se zongeye kugaruka cyangwa byarangiye zisubiyeyo burundu? Biri kubera hariya ni agateranzamba, kuko nta nubwo ushobora no kubisobanura ngo byumvikane kuri buri wari wese, kuko nawe ubirebesha amaso ntabwo umenya ibyo ari byo. Ni ikintu kibaho n'imuvoma n'ubundi horaho. Ubu ziba ziza mu masaha y'igitondo, ukabona mu masaha 8 z'amanywa izindi zirazuruye mu modoka ziragiye. Rero ntabwo wamenya situasiyo ikiri kuba kiri gutegurwa, kuko
ubabona bavamo baza ariko aho baba bagiyeho ntiwahamenya nta nubwo wakwibaza impamvu habaho kuza no gusubirayo. Rero bikekwa ko nge nk'ubibone neza nabasha kugenekereza usanga hashobora kuba ari uburyo bwo gusimburana mu bijyanye n'imirimo no muri operasiyo, ku buryo haba haje yenda abashya baje mu kazi bagasimburwa n'abamaze igihe yenda mu buryo bwo kugira ngo babashe kuruhuka, kuko muri Uvira ho ntabwo waharuhukira ngo bikunde. Yes, Bwana Bizima rero reka nkwifurize kugubwa neza, nanakwifuriza ijoro ryiza. Update zo nakagaruka ubwo uze kunkundira, nawe ukomeze urebera uko situation mu rukerera nk'ibisanzwe, n'ubundi ndibugutere akamo utwapdating. Yego, urakoze cyane. Namwe bakunzi ba Kigali DM News, reka tubashimire twifuriza amahoro y'Imana ndetse no kugubwa neza. Mwe mugiye kuryama mugire ijoro ryiza, namwe mugiye mu kazi mugire akazi keza. Ciao, Imana ikomeze ibane namwe.